euy isu penting kawaya ieu pemasukan pisan tuh nu ngojek acanya nya si Gilang nelpon paling duit kai geura teh ieu geura angkat tuh loha naon kemana jelas iya bayarannya jelas oh katu siap ayo gitu mau daguan di jalan kurang OTW tau ya gitu oh jadi lah John ayak miliknya berat ya yang rem stop lo yo nih mau aja daguan telila atuh oh atupan dia motornya ge alus oh lang kemana lang apaan aduh orang baru ngelabak mah ayo aduh jadi nama anda ya ayo baik ditiru tau guru di mana ya ongkosnya lumayan ya dia nah di dia lah kemana mana di dia perlu pas oh baik tempat urusan mana perlu ongkosnya lah ongkos 15.000 ongkos teh 15.000 pan yuk cobaan urang 5.000 pan jadi aing kudu mayar 5.000 kumaha numpak ka 5.000 ya Bang rada geu pan aing teh ngojek asal numpak deui 15.000 ayo usah balik aing rek balik